لە دهۆک ساڵ بۆ ساڵێ و ڕۆژ بۆ ڕۆژێ ئازادیا ڕادەربرنیە مەترسیتر لێت ئێت و دەنگێن ئازاد پترت ئێنە تەپەسەرکردن ئێدی نەبتنێ بۆ ڕۆژنامەنووس و چالاکوان و ڕۆشنبیرە بەڵکو و خەڵکی ئاساییژیت بێژن مەترسیل بێدەڤەرێل سەروان هەیە خەڵکی هەموو ناشێت دەخوازە حەقی خوبکێتن خوب ڕێکۆ فەیسبوک و مەسنجەرۆژی کورتانۆمەژی بینە نوویسین تێت بن جۆفگیری ناو چەند تهمەت دەبوهێنە دیۆرکردن بەهۆنە لۆدۆن شیۆسەوە بدیت کەنە ژوور کەنە سژنۆڤە و شێن دەخۆزە حەقی خوبکەن ناشێن کەس ناشێن نەبوو سەحوفیۆ تەنێژی ئۆزۆدینینە بۆ هەمی کەسانینە جێداخێ ئەوێ جێ دڵگرانی بوومە ڕۆژنامەوان و چالاکوان لە پارێزگەها دووەکی بە تایبەتی ئەو ڕێکخراوێن ئەو سنتەرین ناوێ ڕۆژنامەوانی ناوێ بەرگیری ژ مافێ ڕۆژنامەنووسان دەکەن بێدەنگن بەرامبەر ئەو پێشەلکاریە بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان و چالاکوانان لە دووەکی تێدەکردن چیم لێرت بێژم ینی نەتنێ بەس پێشەلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان و دەستگەیان ڕاگەاندن دێتەکردن چیم حتا ڕادەیەکی دووکی ینی تۆڕێن جڤایکیشی هاتیە بن چاودێریکردن ینی خەڵک نەشێت ینی ڕۆژنامەوان و چالاکوان تەنانەت نەشێت لە ڕێکێن تۆڕێن جڤایکیشی ڕایە خۆ دەربڕیت چاودێرەکە سیاسیژیت بێژن vê siyaseta hela û çavtirsandina xelkê rovekê naşînê demokrasiyetê li vê deverê li ber çavê rêxrawên navdewletî durist kiriye. Herêma Kurdistanê bi taybet li vî bajarê guzerîtin wê diyar diketin ku bi rastî jî hikmê vêrê hikmekê diktatûriye çunkî azadiya raderbirînê êkeş seretayîtirîn mafên mirovî ku hiç kesekê mafê wê nîne mafê azadiya min ya raderbirînê ji min bistînîtin ev e bi şêweyekê gelekî giştî bêjin şêweyekê gelekê neşirîn şêweyekê gelekî kevnar û jengirtî dete Herêma Kurdistanê sererayê hindê ku gelek rêkxera û bêjin kenalên ragihandinê nûke kar ser wê çendê dikin ku divêtin hikûmet ya harîkar bîtin. Çalakvan û hawlatiyên duhok dibêjin êdî we salê hatiye xelek newêrin nel torên civakî û nel berçavkê kamîra behsê rewşaxwe xirab bikin. Duhok bi bajara Qeyranan Asyara û xelkê duhok newêrin daxwaza seretayîtirîn mafên xwe bikin ku dêptametên cuda cuda û bêbinema êne desta serkirin û zindanîkirin û xelkê duhok daxwaz bikin ta kengî dê ev rewşa li duhok berdewam bît. Şirwextê Kursad News Duhok.